Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. Tell me what you want, what you need. Tell me, tell me, tell me. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya saat ini di Badi Ubud Cerita Pongko akan menemui teman-teman pengunjung di sini. Yuk kita ke sana. Selamat siang, assalamualaikum. Selamat siang. Mbak, Mas. Rombongan dari? WNS. Kesini udah berapa kali? Ini udah kalau barang udah 2-3 kali ya. 2-3 kali. Keren. 2-3 kali. Mungkin sebuah prakata untuk hidup di sini. Untuk di sini itu apa Pak? Buat penalan gas. Iya. Kalau ini looknya kayak Bali gitu Pak. Bali. Konsepnya seperti Bali. Balinya Klaten Pak. Ya jadi di sini kami yang terbaik. Mudah-mudahan kenyamanan terus terjaga. Terima kasih untuk semuanya. Saudara semuanya dari UNS Surakarta. Saudara semuanya, rombongan UNS ada di sini. Mudah-mudahan terus ada rombongan yang lain untuk bersuka cita berbagi cerita. Sekian kami dari Umbul Persegi Desa Pongo, Tawang, Mangunai, Klaten. Yuk, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't